ni mu nguni zose z'isi rero bavandimwe nta yindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru nge ndi Fagi Kayinamura kuri mikro, ariko kandi reka mvuge nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu nuko ntari njyenyine, bwana Nsanzimfura Jarimura akantu ku kandi turi kumwe hano muri studio, turaje ngo tubabwire ntabwo byoroshye. Reka turebera hamwe n'iki kiri kuvugwa hano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ku kigo cy'imirwano byifashe bite? Muri diplomasi byifashe bite? Urwo witwa Bintou Keita aboneye Goma, ndabyita urw'agashinyaguro cyangwa igiti iki? Ntibisanzwe nta gashya rwose. Iki ni icyo bita acyuye umunyu cyangwa intego y'uruzinduko rwe yagezweho? Ntabwo yagezweho kuko hari byinshi atamenye. Biravuga ko ngo mu cyumba cy'inama hano i Goma habayeho ngo ukutumvikana hagati y'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo ndetse na Bintou Keita habaye guterana amagambo ku ngingo zimwe na zimwe. Turarebera hamwe ingingo zirindwi cyangwa se ibikorwa birindwi M23 yagaragarije Bintou Keita bishimangira ko ifite ubushake bwo kuyoboka inzira y'ibiganiro cyane. Turaje turebere hamwe n'iki kiri gutangazwa. Bwana Nsanzimfura umeze ute? Meze neza cyane bwana Fagi Kayinamura. Yes. Igitondo cyiza kandi yego kuri twese n'abakunzi bacu twizeye ko bameze neza. Mba naryihereranye. Yego, hanyuma ubwo birumvikana ingingo n'uruzinduko rwa Bintou Keita rusoje rute hano i Goma, ariko M23 isigaye ite? Natunguwe. Watunguwe nyuma yo kubona ifoto ya Kabila ari kumwe na Bintou Keita. Inkuru tuza gukomozaho ni bundi nta nubwo ari ejo cyangwa ejo bundi, hashize iminsi Kabila mbere yuko atangariza abanyekongo gahunda ye mu mpera z'ukwezi gushize hariya, yego, yagize atya arabanza afata imwe mu ntumwa ze za hafi wo bahoranye kuva kera, ati nyarukira i Washington ugende wegere Trump umubwire gahunda mfite. Ubu biravugwa ko Joseph Kabila afite intumwa i Washington DC imaze y'iminsi, ndetse ngiyi ntumwa ifite gahunda ikomeye cyane. Yego, urumva ifite gahunda njye nakwita karundura karahabutaka. Mbona Joseph Kabila yego magingo yanga intumwa yohereje nta nubwo ari imwe, kuko wenda hatangajwe yikuriye. Ubundi se ko ari i Goma niba ndi wa muri inyuma turabibutsa abantu bacu, ariko iyi ntumwa yoherejwe i Washington DC ngo yagiye gusobanura impamvu Tshisekedi akwiriye kuva ku butegetsi. Karabaye rero, yego, akwiriye byanze bikunze, ati byanze yabisabwa yaraswaho hakabaho kudeta. Ibi byose turaje tubyinjiremo tubive muzini muzingo cyane. Bwana Nsanzimfura Jarimura, ubwo i Washington turavira rimwe kubera ko biragaragara ko icyitwa kubona amahoro, umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Washington ku munsi w'ejo twabigarukagaho ngo yifuza ko u Rwanda na Kongo bigira amasezerano y'amahoro kandi vuba, bikagira mu by'ukuri icyerekezo biganisha. Yego, ariko ikigezweho ni iki? Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, yavuze ibisabwa kugira ngo ayo masezerano y'u Rwanda na Kongo agerweho. Turaje tubyinjiremo tubive muzini muzingo. Kera kaba igihugu cy'Ubuhinde ntikigize kivugwa muri iyi ntambara yo mu Burasirazuba bwa Kongo. Yego, gusa gifite ingabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO. Iki gihugu bwa mbere mu mateka kivuze uko byifashe, ati kiti duhagaze aha, yego, mu bijyanye n'iyi ntambara, yego, ndetse duhagaze aha mu bijyanye n'ibibazo by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uribaza ute se Ubuhinde bushyigikiye nde? Ninde ubona nyirabayazana? Ninde abubona nk'impamvu ituma? Yego, ibi byose reka tubyinjiremo abakunzi bacu. Bwana Nsanzimfura Jarimura, turababwira ko mbona u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yego, aya masezerano wagarukagaho ashobora kuzasinywa vuba, bitarenze uku kwezi, kwanarenga ntibibe kera. Yego, ibi byose ni ibikugenda bivugwa. Ku kibuga cy'imirwano i Murenge habyutse imirwano kuri wa gatandatu, byaje kurangira biti
turaje tubigarukeho mwabantu mwe tubivi muzi n'umuzingo ku munsi wari wabaje twabwiye imyiteguro n'ibyo gukorwa n'igisirikare cya Kongo bigaragaza ko bashobora kuza kugaba ibitero yego kera kabaye rero baje kubikora hanyuma ikindi tuza kuba dukomoza mbona banagabye ibitero baturutse mu byerekezo byinshi yego no muri teritwari ya Rucuru imirwano yaciye ibintu hongeye kumvikana imirwano ikomeye karundura karawutaka hano mu bice byo muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru hari hashize iminsi rwose havugwa icyitwa urunturuntu muri teritwari ya Rucuru. FDL na Wazalendo bari baherereye mu ishyamba rya parike y'igihugu ya Virunga hafi ya Tongo gato na hano za Bambo na Kagando barwanye na M23 rubura gica. Ese gicaje kuboneka byarangiye bite? Ni ndashoje intambara ku wundi byaje kuba bisoza bite? Turabwira ku makuru y'urupfu rwitwa ngo ni Rukumeta yego Rukumeta biraho ko yamaze gupfa tayari hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Yazize iki? turaje tubibabwire tubivi muzini abantu bataza kumva ko tubereretse Uvira. Hari abantu batubaza amakuru ya Uvira cyane, turahabaye ngo tuze kubabwira magingo yanga hari operation ziri gutegurwa hano Uvira. Gusa nta mirwano iriyo magingo ya deja, gusa hari gutegura ibitero kirimbuzi. Akanya nta mirwano iri Uvira, gusa hari gutegurwa ibitero kirimbuzi. Hari umutaramu wacu waduhaye comment adusaba kujya tubabwiza ukuri kubiri kubera Uvira, ariko barabizi hano biteye amashyushyu, barabizi biteye amatsiko, barabizi amatsiko yo kumva Uvira yafashwe. Babifuza ko tubabwira ngo Uvira tombe, yego nyamara se niba bitaraba turabivuga dute? Hanyuma rero ariko saho gusa hari amakuru yego saho gusa amakuru ari henshi. Reka tuze kubabwira ko Kongo ejo ndi twababwiye uburyo Kongo yitambitse u Rwanda muri uyu muryango wa ECAS, yego urumva, cyangwa se SEAC, isaba ko u Rwanda rutahabwa ziriya nshingano zo kuyobora uwo muryango kuko nirwo rwari rugezweho. Biranaba urabizi muri 2022 ubwo Kongo yari iyoboye Tshisekedi yigeze kwitambika u Rwanda ntirwaza muri iyo nama yagomba kubera Kinshasa. Byabaye birebire, u Rwanda rubaza ibisobanuro ariko birenzwe ingohe. U Rwanda rwafashe icyemezo cyo kwikura muri uyu muryango, biza kugabana bamwe. Hari bamwe mu banyapolitike mu gihugu cya Uganda babyamaganya bavuga ati ntabwo byari bikwiye ko u Rwanda ruva muri uyu muryango kuko ni igihombo kuri uyu muryango, ndetse u Rwanda rwagiye rugaragaza mu by'ukuri uburyo ntacyo bitwaye kuba rwakwikura mu muryango nk'uyu utabona agaciro karwo. Ikigezweho rero Kongo yongeye kunanirwa kwitambika u Rwanda ngo rutayoborana n'aho umuryango witwa ngo ni RES. aho ngaho yaswase icyo bita gupiga SWAT. Tubivuge gute? Icyo bita gupiga SWAT kabisa. Kuri wa gatanu bya tariki 13 yego rwafashe inkoni kabisa, rwashyikirijwe inkoni u Rwanda. Yego no guhabwa inshingano zo kuyobora uyu muryango. N'umuryango ushinzwe kurwanya ikwirakwizwa ritemewe ry'intwaro nto muri Afurika, RECSA cyangwa se RECSA. Bazi kutwemera tuvuge RECSA kugira ngo tuze kuba yego ni RECSA nka data. Ubwo rero ni inshingano u Rwanda ubu ngubu rufite kabisa, rwahawe nyuma y'inama y'abaminisitiri b'ibihugu bigize uriya muryango wabereye i Nairobi muri Kenya. Asize u Rwanda rwose Dr Vincent Biruta, ni minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu, ariwe wari uhagarariye u Rwanda nyine muri iyi nama. Yakiriye izi nshingano. Ubwo rero Kongo yongeye gupiga SWAT. Byayigendekeye bite? Ibi byose turaje tubyinjiremo. Ese biraza gutanga ubuhe butumwa ku ruhando mpuzamahanga? Hanyuma ikindi tuza kuba dukomozaho turabwira ko mu rugendo rwa Bintou Keita hano i Goma yahuye na bamwe mu bayobozi bo muri SADC, Bwana Sanzimfura Jarimura. Abayobozi bo muri SADC yahuye nabo ni bande? Yahuye n'uwitwa Monwabis Diakopo. Yego Diakopo kabisa, bahuye baraganira, urumva. Ndetse yanahuye na uyu mujenerali. Uyu Diakopo niwe muyobozi wa division, urumva, ariko si nawe gusa bahuye, urumva. Ariko icyo tuza kuba dukomozaho, ahuye n'abayobozi bo muri SAMIDRC n'abajenerali muri SAMIDRC mu gihe hashize iminsi hacyuwe ingabo za SADC. Yego icyiciro cya mbere abajya kuri 740 n'abangaye. Ndagira ngo nkubwire ko akadiho niko bacinyaga bamwe mu banyafurika y'Epfo bamaze guseseka Pretoria mu gihugu iwabo. Yego utese byagenze biti? Batashye buriya ngo ukizi inkuba arayiganira bati
babwira bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye urw'imbwa yaboneye ku mugezi niko navuga banze kwihagararaho bavugisha ukuri bati twarakubititse bikomeye abanyafurika y'Epfo barenga 245 niba nabaze neza nibo bageze iwabo muri Afurika y'Epfo. Birumvikana hari n'abamarawi batashye n'abanyatanzania bo bari bageze iwabo birumvikana kuko icato muri Tanzania nyine ni iwabo. Ubwo rero ibyatangajwe na Minisitiri w'Ingabo muri Afurika y'Epfo Angie Motshega biteye amatsiko cyane ubane natwe ubyumve wabibonye rwose. Turaje tubyinjiremo nabyo tubive imuzi n'imuzi. Yego turambuka hakurya y'inyanja ngari. Yego abantu bari kumva ibya Iran na Israel. Tuze kubabwira ko Apotre Mbayahaga yego mu gihugu ni mu gihugu cy'abaturanyi cy'abashinganaye cy'u Burundi. Uyu Apotre Mbayahaga Isidore urumva uyu usigaye ari kwibere rya leta y'u Burundi ko babanye neza rwose cyane. Yasabye abaturage b'iki gihugu guterateranya bose niyonka ngo bagure indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 57 ngo izifashishwa rero ngo mu bijyanye n'iki babane natwe. Yes yego turaza kubabwira ibya Israel. Israel burya iri mu mazi abira kuri ubu ngo intambara ya Israel na Iran bantu bacu ivumbi rya magingo yanga Irani yarashe kuri Israel imvura ya misile zirasa kure. Ni ibisasu bya kirimbuzi byatwitse umujyi ku rwego rwo hejuru, ku rwego rudasanzwe. Turaje tubigarukeho tubabwire operation cyangwa operation ziri gukorwa. Yego turanababwira rero ko Israel yivuganye abajenerali hafi 20 ba Iran. Yego ese yakoresheje izihe strategy nyuma yuko ku munsi w'ejo hari abandi yahitanye. Yego ni n'abanya-Iran n'ubundi ni umugaba mukuru w'ingabo za Iran. Yego yishwe na Israel magingo yanga rero ku mugoroba kwa kane. Urumva ko bitari byo magingo yasi ibi bihugu gusa birimo kuko Uburusiya bwajemo, Korea yinjiyemo n'Ubushinwa bwamaze kwinjiramo. Iran yo irahigira gushyira ku iherezo igihugu cya Israel ivuga iti turayirimbura kuri Israel. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran witwa ngo ni Ayatollah Khamenei mu mujinya udasanzwe uri kumva yavuze ati akeba kazajya wamugarura ati kama mbaya ati ubu ntacyo guhomba dufite nta gusubira inyuma ati akebo karajyahe wamugarura ati Israel ntizakomeza kubaho itababajwe ati ntago bizashoboka ati kandi Iran ati ntizajenjeka nijya kwihorera. Ubwo Israel iragira imenge nyuma yuko yivuganye bariya yego abajenerali yego urumva biraza kuyibyarira amazi n'ibisusa. Gusa hari ibihugu bikomeye byagiye bigaragaza ko bizahagarara kuri Israel, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kabisa Ubwongereza, Ubudage. Yes nahoze mbona Uburusiya buri ku ruhande rwa Israel, rwa Iran ndetse na Korea y'Amajyaruguru. Urumva ko byahita biba intambara yagutse. Ni intambara n'abantu mwe ibihugu byo muri NATO byose birasa nka biri kugonganira ntabwo biri kumvikana ku bihugu bishyigikiye cyane. Turaje tubyinjiremo tubihe imuzini muzingo 5 kuri 5 tubahaye ikaze. Reka kandi tubibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone ni kuri uyu muyoboro, ubundi bindi nta kindi abantu bacu basabwa uretse kubiduharira. Yes Bwana Sanzimfura, reka duhere kuri ingingo ya Joseph Kabila Kabange. Mbona yatangiye kuvugisha benshi uyu munyapolitike hajya izina Kabange, kandi mbona nani izina Kabange ndizihe Kabange nta mukinnyi umwe wigize guca ibintu hano mu gihugu cy'u Rwanda twaga Kabange tweet yarahaciye rwose. Iyo mvuze Joseph Kabila Kabange bitankurura tweet. Yego Kabila rero kwikubitiro navuga ko iki cyo gikorwa cya mbere akoze kuva yitwawe giteye impungenge Tshisekedi aho yari yicaye nawe akireba inkuru cyangwa akiyumva. Nuko ngo cyabitama noneho Kanido rwose ntabwo Denise Nyakeru akikamukorogera neza mu gatasi ngo amuhereze abashe kukamira. Byahinduye isura uwitwa Tshisekedi arahagaze. Ejo yari afite n'isabukuru y'imyaka ingahe di Tshisekedi ejo yagize isabukuru ariko keke niyo yanayimize ntuze sinaza kukubeshya. Urumva yitwa Felix Tshisekedi yujuje imyaka
byari tariki 13 nibwo yari yujuje imyaka 62 y'amavuko yavutse mu mwaka w'1963. Yego tariki 13 Kamena. Magingo ya rero uwo mugabo ari mu mazi abiri. Yego mu buryo bukomeye cyane. Kuko Kabila tayari yohereje kwa Trump cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika intumwa yihariye, ntabwo ari imwe, zihariye zo gusobanura impamvu Tshisekedi akwiye kuva ku butegetsi. Zirongowe nande rero, kuko zimwe mu ntumwa ziri inyuma ya zirangajwe imbere n'uwitwa Kikaya bin Karubi. Uyasanzwe ejo twarebeye hamwe abari inyuma ya Joseph Kabila. Yego, nyuma yuko ageze i Goma. Reka urumva, reka turebere hamwe ni bandi, kuko uyu Karubi ni umuntu wa hafi akanaba n'umujyanama we kuva kera, ni inshuti magara. Amaze iminsi itari mike rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, burya nta nubwo yagiye kuri uyu munsi. Yego, amaze rero iminsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itari munsi y'3, aho yavuye hano mu mujyi wa Goma. Ari kumwe na Kabila. Kabila urumva niwe wamwohereje. Yego, aramubwira ati genda ndagutumye. Yego, unjyanire ubutumwa, ntihazagira unyitambika ari ntagira gukora revolution cyane. Ati mbaye ntanze umwitangirizwa. Yego, ati mbaye ntanze umuburo, ntihazagira ubifata ukundi, cyangwa ntihazagira ubifata ko ari iby'iterabwoba nzanye. Ariko ngo bahawe impamba yitwa ngo ni Patient Saiba, uyobaye umuyobozi mukuru w'ikigo cyitwa OGEFREM gishinzwe serivisi ngo z'ubwikorezi. Nizo nshingano yari afite ubwo Kabila yari umuyobozi. Yego, urumva mwoka byaramwe ngo bafite uburyo ngo banditse ngo utuntu tw'udupapuro ngo bashaka kugeza kuri Trump, ngo utuntu twose bagiye kwikorera bari kumwe na AFC 23 ngo rwose ntihazagire utwitambika, kugira ngo gahunda bafite ntizigere ikomwa mu nkokora cyangwa ipfa. Urumva? Yego, si woherejwe hariya Washington ninde, ni Kikaya bin Karubi. Yego, uyu n'ubundi ni magara wa Joseph Kabila. Kikaya bin Karubi we bari wanajyanye Goma burya. Deja bari kumwe. Yego, ngo rumvikana bari bavanye muri Zimbabwe. Yego, hari uwitwa Patient Saiba nyine, nawe ari kumwe nawe, ni umwe mu bashyigikiye urugendo rushya rwa Joseph Kabila muri politike. Harimo uwitwa Ekanga yoherejwe na Kabila i Washington muri Werurwe uyu mwaka. Urumva? Uyu nawe nka data muri Werurwe, nubwo Kikaya bin Karubi amaze iminsi ari Washington. Ubwo batangaje angaka ari ingahe? Iminsi 3. Yego, shize amezi ubwo ni 3. Yari yohereje indi ntumwa yitwa ngo ni Ekanga. Yego, Ekanga nawe amaze iminsi i Washington. Urumva, ushobora gusanga ari nawe wakiriye Kikaya bin Karubi. Hari n'uwitwa ngo ni Mwilanya, ari nawe wateguye ijambo Kabila agejeje ku banyekongo ejo bundi, na President Netumbo Nandi Ndaitwa, akaba inshuti y'igihe kirekire ya Joseph Kabila, ashyigikiye impinduramatwara Kabila agiye gukorera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva, ndetse na ba Emmerson Mnangagwa bavugwa rwose nk'abantu bari inyuma ya Joseph Kabila Kabange. Urabazi ba John Numbi, inshuti magara ya Kabila, kuva muri 2021 yahunze igihugu. Urumva, asaba Mnangagwa Emmerson, perezida wa Zimbabwe, ubuhungiro. Uyu nawe ari inyuma ya Joseph Kabila. Hari kango witwa Moise Katumbi. Bigaragare ko ariko ukiri kuri Moise Katumbi Chapwe, magingo yanga hari amakuru nawe avuga ko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uze kuvuga nitwa Raymond Chibanda. Urumva, uyobora ishami ry'ihuriro FCC rishinzwe gukemura ibibazo, bakaba ari mu buhungiro. Nawe ni umwe mu bashyigikiye urugendo rwa Kabila. Rero mu bigaragara Kabila gutuma uyu Karubi hariya i Washington no kugaragaza kumurika imigabo n'imigambi. Yego, uru ruzinduko n'ubundi rwize ntumwa za Kabila. Yego, baruhuriyeyo n'ubundi na Moise Katumbi. Nawe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Magingo yanga y'ubundi uko amakuru ahari avuga, nuko i Washington DC hamaze iminsi habera ibiganiro bihuza u Rwanda na Kongo, urabyibuka. Mbere yuko rero ibihugu byombi bisinya aya masezerano y'amahoro mu kwezi gutaha, Kabila ahisemo kohereza zino ntumwa. Dute twinjira mu bijyanye n'amasezerano ya Washington, cyangwa tubanze turebera hamwe uruzinduko rwa Bintou Keita. Mu by'ukuri n'impamba M23 mupfunyiki. Yego,
Keita Bintou uyu ni intumwa buse tumuvuge gute gusa ni umuntu ukomeye wa MONUSCO yego reka tubivuge gutyo sibwo byumvikana se yeah. bantu bacu uwitwa Bintou Keita si umuntu wubashywe ku isi ariko amagambo avuga kuri M23 ubundi ni umuyobozi wa MONUSCO yiyubashye yego urumva uyu Bintou Keita yagiye ashoberana yagiye asohora atangaza amaraporo urumva avuga ubusa kuva kera hashize igihe kubangamira umutekano w'abaturage mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo kuva kwa gatanu rero Bintou Keita yari i Goma mu rugendo rw'iminsi 3 n'uruzinduko rw'iminsi 3 yakiriwe n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo barimo Colonel Nanga coordinateur wa AFC M23 ndetse na Bertrand Bisimwa ni president M23 AFC taraza yari president ubu ngubu ni umuyobozi wungirije wa AFC 23 nabonye na John Imani Nzenze yari ahari Imani Nzenze John kuri butasi agomba kuba habaye kabisa cyane hari n'ingabo za MONUSCO zari zicungiye umutekano mwenyewe Bintou Keita cyane uyu munyamari kabisa utajyaga imbizi na M23 noneho twabonye ubutumwa MONUSCO yatangaje kuri uruzinduko rwa Bintou Keita tuti reka dutegereze turebe gusa n'urugendo rwabaye mu mahoro nta hungabana ry'umutekano we yigeze gira gute ribaho bimwe mu bigaragaza cyangwa se mu bi standardizinga M23 ku ruhando mpuzamahanga mu byagiye bigarukaho rero ni ibyibanzweho nyine urumva yego uwitwa Bintou Keita yongeye kugaragaza ko ngo ari ibiganiro byabaye mu mwuka mwiza ariko se gusa hakaba hari n'abandi bavuga bati hari aho byageze biba bibise ku ngingo zimwe na zimwe ntabwo bagiye bazemeranyaho yego na M23 gusa icyo nabonye kimwe mu byo wenda twakomozaho muri inkuru reka tubabwire ibikorwa njye nakwita 7 ibyo nakwita ibikorwa 7 byerekana ubushake bwo gushyira ubwo dushyize mu muri rw'ikinyarwanda ubwo niko twabyita gahunda 7 se ibikorwa 7 reka tuvuge ibikorwa 7 ngo bya AFC M23 urumva bigaragaza ubushake cyangwa se byerekana ubushake bwo gushyigikira inzira ya politiki mu rwego rwo gukemura ibibazo no kugarura ituze mu gihugu ibyo bikorwa rero ni bikurikira kubahiriza agahenge kashyizweho nayo ubwayo nka M23 nyine urumva ku mirongo yose y'intambara y'urugamba cyo ni icyambere kugabanya no kwimura ingabo zayo mu mujyi wa Walikale kugira ngo habeho amahirwe ku mutekano n'amahoro ku mahoro yego ingingo ya 2 ingingo ya 3 kwitabira ibikorwa bitandukanye by'amahoro byabereye i Doha muri Qatar yego ingingo ya 4 gusinya itangazo ry'ubufatanye n'ubwumvikane na leta ya Kinshasa rigaragaza ubushake bwo gukorana mu buryo bwiza ingingo ya 4 ya 5 gutegura no gucungira umutekano wo kwimurira ku butaka abasirikare n'abapolisi ba FARDC na PNC iyi ni polisi nationale ya Congo ngo bagera ku 1400 ngo hamwe n'imiryango yabo baturutse i Goma bajya i Kinshasa banyuze mu turere twa Nyiragongo Rucu na Rubero urabiswara abasirikare bari barafatiwe ku rugamba barabaye imfungwa hano i Goma bagiye bacyurwa basatswe n'aba MONUSCO bano babanyabirigwe banyuzwa muri izi teritwari bacyurwa i Kinshasa urabizi MONUSCO yabigize mu ruhare ariko na CICR cyangwa se Croix Rouge yego niyo yaba deplash yego noneho gusinya amasezerano yo gusubiza mu bihugu byabo ingabo za Samidi yarase hamwe n'ibikoresho byazo bavuye i Goma ni ibikorwa 7 bigaragaza ko M23 yashakaga amahoro yashakaga nyine kugaragaza ko byerekana ubushake bwayo bwo gushyigikira inzira ya politiki mu rwego rwo gukemura n'ubundi bibazo no kugarura ituze mu gihugu hanyuma kwicurwa rya SADC turabyinjiremo bamwe banageze i Pretoria yego ubwo ariko se kumbwira niba batageze mbere ya bya bikoresho hanyuma no gusubiza mu gihugu cyabo mu buryo bwizewe kandi ku bushake abantu barenga 1871 bari bafitanye isano n'umutwe wa FDLR
binyuze mu biro bya UN cyangwa se United Nation bishinzwe impunzi HCR baturutse i Goma bajya mu Rwanda. Aba FDLR n'imiryango yabo bari kugenda bashyikirizwa u Rwanda. Ibi nabyo ni bimwe mu byo M23 yagiye igira mu ruhare kandi byerekana ubushake bwayo mu gushakira iki kibazo umuti binyuze mu nzira nziza. Byumvikane ko izi ni ingingo 7 nkeka ko AFC M23 yerekanye MONUSCO nayo igomba kuba yakwitaho ikareba komparizo y'umutekano mu bice bya hano Goma uko wari wifashe M23 itarahagera ubwo hagenzwaga na MONUSCO ndetse n'ingabo za leta. Birumvikana na bari abacancuro n'izi za SADC n'aba barundi n'abaki. Yego, ni ibintu byigaragaza bigaragara ko Bintu Keita kihagera ndahamya ko atigeze yumva ngo muri quartier Ndosho, Keshero, Mugunga hehe muri commune Karisimbi wenda ngo yumve ko hari abaturage bishwe n'abakaranti voleri byagiye bikorwa cyangwa umutekano muke, hari amazu yasahuwe. Nkeka ko byatigeza byumva iminsi atahamaze. Ariko magingo anga Bintu Keita uru ruzinduko rwe hano mu mujyi wa Goma yego rugiye gukanga benshi. Rugiye kubonera M23 mu yindi ndorerwamo cyane cyane ku ruhando mpuzamahanga. Yego, M23 uko bayifataga ntekereza ko bigiye guhita bihinduka kutyo kuko hari ibihugu bimwe na bimwe ndetse n'abantu ku giti cyabo bafataga uyu mutwe nk'aho nyine ari umutwe utazi ibintu bya politike. Dore kamwe mu tuntu kimwe mu bintu biza gutuma Bintu Keita niyo yakwisubiraho akagira ibyo atangaza, ariko hari biza kumunyomoza wenda akajya mu murongo wo gukomeza guharabika M23. Akigera i Goma yatangaje ko ngo yaravuze ati njyewe ati nageze i Goma ndi mu mwuka mwiza wo kumva no kuganira. Urumva ati n'uruzinduko rw'iminsi 3 rubaye mu gihe gikomeye mu bihe by'ubushyamirane bukomeje ngo kandi habura iminsi mike ngo ntange raporo yanjye mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Karaba vuba cyane aka kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Ubwo birumvikana ko yanditse hari ibyo aza kugera gute azamurika. Ubwo dutegereje muri ako kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi uyu muyobozi wa MONUSCO Bintu Keita azavuga iki, iyi ntumwa ya MONUSCO. Urumva noneho ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Urabizi ko muri Werurwe hari haje Bruno Remaki umwungirije. Noneho urumva iki ngiki yavuze yahakuye raporo. Yego, raporo arayifite ndetse azajya no kuvuga muri ako kanama igihe kazaba kateranye. Ni vuba cyane. Magingo nga rero n'ubundi Bintu Keita icyo we navuga wenda akuye hano mu mujyi wa Goma. Yego, ishusho akuye nuko umutekano wifashe neza. Ibintu ni uburyohe ndetse bimwe mu byo M23 yanamugaragarije harimo no kuba yaramugaragarije uburyo ibintu biri gukorwamo ndetse no gutaha kw'izi ngabo za SADC. Bamugaragariza rero buri kimwe kugira ngo byibuze natanga raporo azatange raporo yuzuye. Yego, kuko M23 yirinze guheza kuko ishaka ntabwo yari bumwereke buri kimwe, ntabwo byari kuvamo. Ahubwo M23 yabaye open yerekana ko ishaka amahoro ndetse ishaka no kwereka isi ibyayo kuko biri mu mucyo. Noneho rero reka turebere hamwe muri izi ngingo 7 yatangaje n'icyurwa ry'ingabo za SADC. Mu by'ukuri hamaze muri Afurika y'Epfo hamaze gusesekara abasirikare 249 ba SANDF. Muri 700 batashye kandi hari abakiri mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Yitwa Minisitiri w'Ingabo muri Afurika y'Epfo Angie Motshekga yakiriye abasirikare 249 b'icyo gihugu bari mu butumwa bw'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, ubu butumwa rero bwari bwahawe izina rya Sami DRC. Bari baragiyemo hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwari bugamije gufasha ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23 wigaruriye ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Yego, ntabwo rero byatanze umusaruro kuko Perezida Tshisekedi yari abyiteze ko bagomba kwambura byanga bikunze M23 ibice byose irimo. Yego, nk'uko rero umutwe wa M23 wabigenjeje navuga ko twese turabizi wakubise inshuro ino SADC bafatanyije n'aba FARDC
n'aba FDLR n'abacanshuro ndetse n'ingabo z'u Burundi n'iyi SADC babambura uyu mujyi wa Goma. Ingabo za SADC zagiye zigaragara kenshi ko ziri gutsindwa ku rugamba, ndetse birangira na M23 n'ubundi bagize imbohe. Rero niko gutangira gucyura ibikoresho ndetse no gutangira gutaha. Rero icyiciro cya mbere cyatashye ku munsi wo ku ni ku wa gatanu, yego ku wa gatanu bw'icyiciro cya mbere cyatashye 13 yego 12. Rero ku mugoroba wo ku ya 13 nibwo abasirikare bagera kuri 249 bo muri Afurika y'Epfo bakiriwe na minisitiri w'ingabo muri cya gihugu hariya i Pretoria. Mu by'ukuri byari ibyishimo kuri abo basirikare ubwo bari bageze ku butaka bwabo, batari imirambo kabisa, ko bazi bagenzi babo batashye mbere bahuriye nacyo byari inkomere ndetse n'imirambo. Rero birumvikana ko bari bazi neza ko bahunze cyangwa se bakize amagara yabo arokotse. Abantu batumva gutya, aba 249 ni aba Afurika y'Epfo. Urabizi haciwe 700, hari n'abandi 232 ba Malawi, hari n'abandi 200 na donc ni muri aho, ariko gusa aba ba Afurika y'Epfo ni 249. Bataza kumva ko aba 700 batashye ari aba Afurika y'Epfo muri rusange. Rero ibi n'ubundi byaharuriye cyangwa ubutumwa bwagiye butangazwa na Afurika y'Epfo, bavuga ko ngo binyuze rero muri minisitiri wakiriye aba basirikare, yavuze ko rero ngashimira ubutumwa bavuyemo mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo bahakuye ikimwaro cyo mu rwego rwo hejuru. Bahakuye icyitwa ikimwaro cyo ku rwego rwo hejuru, kandi koko nibyo. Ubwo rero ni ku icyurwa ry'ingabo za SADC, bamwe batangiye kugera mu bihugu byabo. Ubwo ni no muri Malawi bose barekeka ko n'ababo Malawi nabo bagezeyo, Tanzania bo bariyo. Noneho reka dukomoze noneho ku kijyanye n'amasezerano. Ubwo ikigo cy'imirwano turakinjiramo nyuma. U Rwanda na Kongo biri mbiri kabisa, biri. Noneho i Washington ho hitegeze ni ibirori cyangwa se umugeni, umuhango, umugeni azacyurwa cyangwa ubwo umugeni nari amasinya, birashoberana. Gusa tubanze turebere hamwe. Kongo yongeye kugerageza cyangwa se kwipima. Yongeye noneho, gusa mu bigaragara u Rwanda hari ukuntu rufashwe ku ruhando mpuzamahanga. Seyase birasa nkaho Kongo yari yarabiteguye mbere. Ahangaha muri Rekasa ho rwose Kongo byayishobeye. U Rwanda rero ku wa gatanu tariki ya 13 Kamena nibwo rwashyikirijwe inshingano zo kuyobora uyu muryango ushinzwe kurwanya ikwirakwizwa ritemewe ry'intwaro nto muri Afurika, Rekasa. Ni inshingano u Rwanda rwafatiye mu nama ya 11 y'abaminisitiri b'ibihugu bigize uyu muryango yabereye i Nairobi muri Kenya kabisa kwa William Ruto. Ni intumwa zakiriwe na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu cya Kenya, Dr. Vincent w'imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inshingano zakiriwe na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, ariko ubwo waje kubakira w'umunyakenya ninde? Nahoze mbona umutaramu yamuduhaye, ariko gusa ni inshingano. Bamwita Kipchumba Mukomeni. Inshingano zahawe minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Dr. Vincent Biruta, washyikirijwe ibendera ry'uriya muryango ndetse n'ibindi bikoresho byawo yabishyikirijwe na mugenzi we wa Kenya nyine, Kipchumba Mukome. U Rwanda rwafashe inshingano zo kuyobora Rekasa, ni RECSA cyangwa se RECSA, urumva ubwo ni spelling. Noneho mu bigaragara ni inshingano u Rwanda rwari rukwiye kuba rwahabwa, kuko n'ibindi bihugu uretse Kongo byifuzaga ko u Rwanda nyine ruhabwa izi nshingano, kubera ko u Rwanda rwafashe izi nshingano zo kuyobora uyu muryango ruzizimbuyeho Kenya, rugomba kuzungirizwaho na Tanzania. Rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe
yahise asohora itangazo hari icyo yabivuzeho. ubwo ni mu izina ry'u Rwanda. Yego. yatangaje ko rero mbere y'uko u Rwanda ruhabwa izi nshingano zo kuyobora uyu muryango Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yaragerageje kwitambika nanone ko u Rwanda rushobora kutazihabwa nyine cyangwa ushaka ko u Rwanda rutazihabwa gusa bibi byose. Yanditse agira ati ni ngombwa kumenya ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwinuba igerageza no kurwanya ko u Rwanda ruyobora rekasa. Ku bw'amahirwe imiryango yose muri Afurika ntishobora guterwa ubwoba cyangwa kugirwa igikoresho n'ubutegetsi bwihebye bwa Kinshasa. Ubutegetsi bw'ibyihebe ni ukuvuga ngo ni nko kuvuga ngo ntabwo rekasa yakabaye, ntabwo yaba nka seyasi cyangwa se CEEAC cyangwa se sekasi. Yego. Magingo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urabyuka ko yagerageje no kwitambika u Rwanda ngo rutayobora uyu muryango wa CEEAC. Nyuma y'uko rero mu cyumweru gishize n'ubundi babikoze ariko bikanga neza, u Rwanda rwese runabyikuramo ruravuga ati ibi ntabwo birimo akajagari, birimo ibintu bitari byiza. Yego. Nta butabera burimo. Ni igikorwa cyababaje u Rwanda. Bwanasanze Foronahita rwitahira rwose icyo navuga, rufata ibyemezo bikomeye, icyemezo cyo kuva muri uriya muryango. Urabizi ubwo u Rwanda gufata ibyemezo byo kwikuramo ni ikintu rumenyereye. Urabizi Ububiligi bwari bwagiye mu murongo wa Kongo na n'uburega n'ubu nuko bimeze none buri guca uruhinga nyuma bukinginga Museveni ngo nyaboneka waduhuje na bariya abantu watwunze, nyaboneka mwatubabariye. noneho buruhimisha ngo bwa bufaranga bwahaga igihugu cy'u Rwanda ngo bahimisha u Rwanda guhita bayahereza igihugu cy'u Burundi. Niho bacurikiye rwose. Ejo bundi Maxime Prévost akora ingendo mu karere, muri Kongo, muri Uganda no mu Burundi yagezeyo cyane. Ariko muri Uganda nta kindi cyari kimujyanyeyo uretse ko wenda n'ibihugu byombi byasinye amasezerano. Buri Bubiligi hari uburyo buzajya buhugura ngo abasirikare b'Abanya-Uganda. Ariko icy'ingenzi ntabwo ari amasezerano, ahubwo byari ubusabe kuri Museveni, waduhuje na Perezida Kagame, waduhuje n'u Rwanda twongera tukabana. Niki cyatuma tugarura umubano mwiza hagati yacu n'igihugu cy'u Rwanda. Kandi wibuka ko bafata iriya myanzuro yo gushinja u Rwanda, ariko Museveni wabuze igisubizo yabahaye. Yego. Ati bizigwaho. Birumvikana ko abatumwa aho arabazi. Ndetse Ububiligi nabwo burabizi ko bwarengereye kubera ko nibwo bwagarutse nyuma buravuga batari ko ubundi ubwo na EU muri rusange, European Union, nyuma yuko yafatiye n'ibihano bamwe mu bayobozi ba gisirikare b'u Rwanda ndetse na M23. Bavuga ati ariko Kongo namwe mufite ikibazo, mukeneye kuvugurura imiyoborere yanyu, mubanze mushyire ibintu ku murongo, politiki irimo akajagari, birajagara. Yego. Ubwo rero u Rwanda kuba rwaragize gutya rugahita rwikura muri CEEAC. Yego. Byaje bikurikira hari hashize amezi atari menshi na 2 na 3 rusezeye Ububiligi roti turangize munsi nahaga muri rekasa. Rero iyo Kongo yitambika bigakunda nabwo rwaye guhita rugira gute ruvamo withdraw cyane. Mu bigaragara rero ibihugu byinshi bizi neza agaciro k'u Rwanda, uri kumva, mu gihe bihuriye narwo mu muryango runaka cyane. Yego. Ntabwo hari ko kuruhara kuko babonye neza nk'iyi rekasa izi ibyo CEEAC yahombye ubwo u Rwanda rwagiraga gute rwasezeraga. Yego, ngo utaribwa ntarinda cyane. Yego. Hanyuma rero Bwana Nsanzimfura Jarimura, yego, amasezerano y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni amasezerano abantu benshi bifuza ko yasinywa, abandi ku rundi ruhande abanzi b'amahoro bati ni bizambe. Harimo na Tshisekedi nyirizina nyine bavuga ati yego. Ariko none se si we wikururiye, donc barashaka intambara irangira paka ikomeza mpaka avuye paka asoje manda ye. Urumva ejo twababwiye uburyo, urumva Amerika ngo yifuza yuko ejo Leta Zunze Ubumwe za Amerika twabwiye uburyo zatangaje ko ngo zifuza ko u Rwanda na Kongo byagirana amasezerano y'amahoro vuba cyane rwose.
muri Kamena cyangwa se byatinda ntibirenze byibuze Nyakanga uyu mwaka wa 2025. Byatangajwe n'umudiplomate ushinzwe umubano wa Amerika na Afurika ariwe ambasaderi Troy Fitrell ubwo yari mu nama yo kubyaza umusaruro umutungo kamere wo muri Congo. Ambasaderi Fitrell yasobanuye mu cyumweru gitaha amatsinda ya technique azafasha impande zombi zirebwa n'ibi biganiro kugera mu kindi cyiciro kiganisha ku masezerano y'amahoro, kandi ko rwose na Katari ngo izaba ihari. Ubwo noneho intambwe zose zatewe, intambwe zose zitezwe zishingira ku mahame u Rwanda na Congo ndetse na Amerika byemeranyijeho muri Mata uyu mwaka ngo azafashe ibihugu kugirana ubufatanye buzatuma haboneka amahoro arambye. Agira ati rwose twakoze aya mahame, ati ubu twajyaga impaka kugushyira aya mahame mu ngiro, ati turacyategereje amasezerano y'amahoro muri Kamena cyangwa se Nyakanga. Ubwo rero mu diplomate yaravuze ko nta gikwiye gukereza amasezerano y'amahoro, agira ati icyo Amerika yashyize ku meza ni ingengabihe ikarishye y'ukuri, ati nta gikwiye rero kubitinza, niba tugiye kubikora ati tubikora ubu, ati ntabwo dukwiye rwose gutegereza ameza yacu ngo tuyicareho dutegereza amezi 6 kugira ngo habe indi nama. Ati rero ubwo tugomba kubikora vuba. Rero nyuma y'aho u Rwanda na Congo byemereje ku mahame ngenerwaho, Perezida Donald Trump wa Amerika we yagaragaje ko afite icyizere ko ibi bihugu bizagera ku mahoro, ku masezerano y'amahoro, kandi Congo n'ibihugu bituranye bizabyungukiramo. Troy uyu yanashimangiye ko u Rwanda na Congo ari byo byasabye Amerika kubihuza kuko byari byizeye ko izabafasha gukemura amakimbirane bifitanye vuba, bityo ko rwose nayo iharanira ko iyi ntego yagerwaho bidatinze. None rero Minisitiri Nduhungirehe nabonye avuga ko yavuze ibisabwa kugira ngo n'ubundi aya masezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo asinywe. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Gusa biragoye. Yego yavuze ko rero birimo amananiza cyane rwose. Ati u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yego, ati tugiye gusinya amasezerano azashyira iherezo ku bibazo byose bimaze igihe hagati y'impande zombi, azashyirwaho umukono igihe ibiganiro bizaba byatanze umusaruro ufitiye inyungu buri wese. Hashize iminsi hari ibiganiro byitezwemo uruhare biri kugirwamo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari. Byavugaga ko rero mu kwezi kwa Kamena hagati aribwo aya masezerano agomba gushyirwaho umukono, bigakorwa imbere ya Donald Trump ari muri White House. Yego. Nduhungirehe ubwo yasubizaga ubutumwa bwavugaga ko nyine aya masezerano hagati y'impande zombi azasinywa muri iki cyumweru, yavuze ko nta tariki irashyirwaho kuko ibiganiro bihuza impande zombi aribwo bigitangira. Ati nta masezerano rero azasinywa muri iki cyumweru, ati mukuramerwe mu isaho kuko tariki ya 15 Kamena 2025 nibwo i Washington DC hagati muri Kamena yari intego nyine yari yiyemejwe mbere y'igihe nyine aya masezerano ashyirwaho umukono muri White House, aribwo nyine byabaye na ngombwa ko bigendana n'imiterere y'ibi biganiro. Yego. Rero yakomeje agira ati nyuma y'ibiganiro bitandukanye kuri email hagati ya Amerika na Congo n'abayobozi b'u Rwanda, ati ni ibiganiro rero by'imbona nkubone hagati y'itsinda ry'impuguke, ubu nibwo bigitangira. Intego rero ngo nuko habaho kuganira ku buryo butomoye bushingiye kandi kuri kongera amasezerano nyine ko yasinwa, ndetse n'amasezerano ngo agomba kumvikanwaho nk'uko rero Minisitiri Nduhungirehe yabitangaje. Rero nyine bikemezwa, ibihugu byose bikabona gushyiraho umukono kuri aya masezerano. Yego. Rero kugeza ubu ngubu urugendo ruganisha kuri aya masezerano rukubiyemo ibintu byinshi bigomba no kubanza gukorwa mbere y'uko aya masezerano ashyirwaho umukono. Muri ibyo harimo ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo igomba kubanza gukemura ibibazo by'umutekano bibangamiye u Rwanda, by'umwihariko ikibazo cya FDLR. Iyi FDLR igishinze imizi hano mu burasirazuba bwa Congo, iyahawe ubundi buhungiro mu Burundi. Ati u Rwanda ntiruzigera rushyira ikaramu ku masezerano cyane. Uyu rero niyo mbogamizi. Amerika yanasabye u Rwanda guhagarika ubufasha ruha M23 ndetse no gukura ingabo ku butaka bwa Congo. Yarazifotoye se? Ku kijyanye na FDLR ikavuga iki? Ku kijyanye na FDLR ivuga ko Congo ikwiye kureka gutera imikoranire ndetse no gutera inkungu uyu mutwe. Ariko kwikubitira ibanza kuvuga u Rwanda cyane. Ako nta kabazo. Urukumva question mark. Ku rundi ruhande Repubulika ya Demokarasi ya Congo isabwa kandi gukora amavugurura y'imbere mu gihugu,
agena uburyo rero umutungo ngo uzajya usaranganwa kugera ku turere twose. yego Ibi kandi bizajyana no gukora amavugurura mu miyoborere ajyanye no kwegereza ubuyobozi abaturage. Kuyashyiraho umukono rero nibirangira, yego Amerika nayo izasinyana n'ibihugu byombi ajyanye n'ubukungu. yego Kuva Trump rero yajya ku butegetsi, ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi nibyo yashyize imbere kurusha ibindi. Amerika ivuga ko aya masezerano azasinywa n'ibihugu byombi hagati y'u Rwanda na Congo. Ni ukuvuga ko nyine aya masezerano azagirira akamaro Congo ahanini, yego ndetse Amerika nayo ikungukira mu bijyanye n'umutungo kamere yego wa Congo. harimo n'umushinga wo kubaka kiriya ni ikiraro, Yego urugomero rwa Rusizi Rusizi ya Yego. gatatu. Rero magingo aya Amerika ivuga ko ngo u Rwanda rufite narwo umutungo kamere mwinshi burya, rukanagira n'akarusho, ubushobozi bw'ubucuruzi no gutunganya amabuye y'agaciro, Yes. rukaba kandi u runafite Rwanda rufite n'uburyo. ubushobozi mu bucukuzi no gutunganya amabuye y'agaciro, rukaba rufite n'uburyo mu by'ukuri nk'uko babivugaga, uburyo buhamye bwo kuyageza ku isoko mpuzamahanga. Byagiye bigaragara ko nubwo u Rwanda rutarusha Kongo amabuye y'agaciro, ariko rwo ayarwo rugerageza no kuyashyira ku rwego agurika kandi akagurwa neza afite agaciro. Magingo ya Congo nta ruganda ifite rutunganya aya mabuye. Rero urumva ni kimwe mu bikomeje kugenda hanavuzwe ko habayeho gusinya aya masezerano, byaba ngombwa ko u Rwanda rwajya ari rwo rugira gute, rutunganya aya mabuye y'agaciro, yego akagirira ibihugu byombi akamaro. Masad Boulos ni intumwa yihariye ya Trump mu bya Afurika, ati rwose u Rwanda narwo rufite umutungo kamere n'ubushobozi hamwe n'amahirwe yihariye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro hamwe no mu bijyanye n'ubucukuzi. Ati rero bitari ibyo gusa, ahubwo ati no mu bijyanye no kuyatunganya no kuyacuruza. Uri kumva? Ubwo rero amasezerano y'ubucuruzi agena ko sosiyete zo muri Amerika zizashora imari muri Congo ndetse n'izindi zo mu bihugu by'inshuti za Amerika nazo ziri gushishikarizwa kubikora. Ubwo rero Amerika ivuga ko hari sosiyete ziri mu biganiro byo kuba zashora nibura miliyari ndetse na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika muri Congo. Ubwo rero uruhande rwa Amerika muri aya masezerano y'ubucuruzi hagati yayo n'u Rwanda ndetse na Congo ngo ruzajya rurebererwa ngo n'ikigo mpuzamahanga cya Amerika gishinzwe iterambere n'imikoranire mu rwego rw'imari, ni DFC. Yego. Urumva ko ibintu bitoroshye rero. Hanyuma reka turebera hamwe, ubwo se turavuga ko ari bwo bwa mbere Ubuhinde buvuga aho buhagaze ku bibazo by'u Rwanda na Congo. Ntabwo ari ubwa mbere, birasa nk'aho ari ubwa kabiri, cyangwa inshuro izirenze ebyiri, kuko Ubuhinde ni kimwe mu bihugu nabo bikurikirana politike ya Nyafurika bijyanye nabo n'ubucuruzi bahakorera. Ubuhinde rero bwavuze aho buhagaze ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yego, ni umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhinde ushinzwe Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'iy'Amajyepfo yitwa ngo ni Shri Mayank Singh. Uyu yavuze ku mwuka mubi umaze iminsi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, agaragaza ko igihugu cye gishyigikiye ko ibibazo byakemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro hagati y'impande zombi. Yego, yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri ya 13 Kamena cyabereye ku biro by'iyo minisiteri. Aya makimbirane rero hagati y'ibihugu byombi yatewe n'uko Congo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 uyirwanya no kuvogera ubutaka bwayo, mu gihe u Rwanda rubihakana, ahubwo rukagaragaza ko Congo ariyo yifatanyije n'umutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, umutwe wa FDL mu migambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. So uyu Mayank Singh avuga ko ubusanzwe aho Ubuhinde buhagaze iyo bigeze ku makimbirane hagati y'ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi ari hamwe, ko budaca urubanza ku birebana n'ishingiro ry'icyateye ayo makimbirane. Ati sindi bujye kuvuga ku by'ishingiro ryayo kuko ntari bwumve impande zombi ngo hanyuma nshe urubanza ngo numve ibimenyetso mbisesengure. Ati ibyo sindi bubikore. Ati kubera iki? Kuko impande zose atari abana, ati ni abantu bakuru. Ati rero ati urumva,
ati ni abantu bakuru, ati ni ibihugu bifite ubudahangarwa mu kwifatira ibyemezo hashingiye ku mateka ndetse n'uburyo bumva ayo makimbirane. Yongeyeho ati twebwe uko twumva bikwiye kugenda mbere na mbere, intambwe ya mbere ni uko hakwiye kubaho ihagarikwa ry'imirwano ubundi mukicara ku meza y'ibiganiro. Ati icyo nicyo cya mbere rwose. Ati kandi aho niho twahoze duhagaze kuva na mbere, haba ku by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iby'Uburusiya na Ukraine cyangwa ibya Israel na Palestine. Ati wakubwira ese uwakubwira wese kugira icyo uvuga mu izina ry'Ubuhinde ku makimbirane ayo ari yo yose, ni uko wavuga uti muhagarike imirwano. Avuga ko uko byagenda kose igihugu cye kidashyigikiye ko niba hari ibibazo bya politiki byakemurwa binyuze mu mirwano, ahubwo hari n'ubwo usanga rwose hari abijanditse mu bikorwa by'iterabwoba byo kwica abaturage b'inzirakarengane, avuga ko atari ko ibibazo bikwiye gukemurwa. Ati nta kintu cyaha ishingiro gufata intwaro ukajya gutera ubwoba abaturage b'inzirakarengane. Niba ufite ubushobozi tangiza intambara. Ati uze turwane mu buryo bwiza tubikemure, naho kugenda hirya no hino wica abaturage kugira ngo ibyifuzo byawe bya politiki bigerweho, ati ni ikintu ducaho umurongo. Mu bihe bitandukanye rero ihuriro AFC M23 ryagiye rigaragaza ko rihangayikishijwe cyane n'ibikorwa by'ingabo za Kongo zifatanyije n'imitwe irimo Wazalendo ndetse n'iterabwoba wa FDLR birimo byo kwica abaturage b'inzirakarengane by'umwihariko abavuga ikinyarwanda, byagiye bigaragara mu duce twinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, hanyuma ku kibuga cy'imirwano ingabo za Kongo ngo zateye yego mwijoro ryo kuwa gatanu shiro gatandatu, yego mu bice bitandukanye by'umurenge byagenze bite rero, bahakubitiwe nta kindi cyabaye inzego niho bakubitiwe cyane, kuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC yego babyutse bagaba ibitero bikomeye cyane mu biraro by'inka z'abanyamurenge. Ibi biraro byose ndakubwira ko biri gucungirwa umutekano n'intare za Sarambwe ndetse na twirwanaho nyuma yuko bamenye ko FARDC ndetse na FDNB bashaka kwibiza inka. Rero ni amakuru atugeraho kugeza ubu ngo aravuga ko ibi bitero byagabwe ku isaha yo muri Minembwe, ku isaha ya Minembwe na Bukavu mu rukerera nyine rushyira ku itariki 14. Nk'uko ari amakuru aturuka muri bice aravuga ko FARDC, FDLR n'ingabo z'u Burundi FDNB n'Abazalendo bagabye ibitero bikaze cyane mu macumbi y'inka z'abanyamurenge. Amakuru aravuga ko rero bahakubitiwe mu buryo buremereye cyane, kuko M23 ngo yari biteguye nyuma yo kumenya ibitero bikomeye cyane bari gutegurira muri Rugezi. Yego, amakuru kugeza ubu ngubu aravuga ko M23 na twirwaneho ngo aribo bari kugenzura ibice byose bya Minembwe. Ati kandi umwanzi twamwigijeyo kabisa. Amakuru arakomeza avuga ko abateye baturutse ahitwa kwa Murima, hari ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi ndetse n'Abazalendo. Yego, iki gitero rero ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC bagabye kuri uriya munsi, yego, bivuga ko bahakubitiwe mu buryo buremereye cyane, kuko gusa ntabwo byanganya nuko bahakubitiwe Rugezi ngo haguye benshi cyane. Aha rero imurenge ngo bahakubitiwe, ariko hasize abasirikare benshi b'u Burundi ngo aribo bahaguye. Biranavuga ko kandi amakuru kugeza ubu ngubu ahari nuko ibi bitero nubwo babiteye baturutse muri ibi bice byo kwa Murima, ariko hari n'andi makuru avuga ko bateye baturutse mu Bibogobogo berekeza mu Minembwe kuhatera, ariko biranga bibi by'ubusa M23 basubiza inyuma. Nabwira abadiye kuva rero kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo M23 yongeye guhangana n'ibitero bikaze. Hano Rugezi igenda ibisubiza inyuma n'ibitero byagabwe mu duce twinshi tw'iki gice, gusa byarangiye twirwanaho na M23 n'undi babisubije inyuma. Uruva ibi kubera hano n'ubundi ni nk'ikinamico. Twirwaneho na M23 icyo bari gukora ni defense, ni self defense, yego, kurinda abaturage mu gihe bugarije. So gusa ntabwo coalition iri kure, ahangaha biragaragara ko biza gukomeza gukomera cyane. Yego, hanyuma indi mirwano iravuga muri Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Urumva, ariko Rucuro hongeye kubaho kurasana, ko numva bitoroshye. Habaye ibikorwa byo kurasa, gusa byabaye gufata 12 ubwo iminsi 3 irihiritse barwana. Bararasanye, urumva, yego. M23 ngo yarashe ku birindiro bya FDLR, Wazalendo ndetse na FARDC
biri hano mu ishyamba rya parike y'igihugu ya Virunga hafi ya Tongo neza na hano bambona Kagando. Bikavugwa ko nk'uko amakuru atangwa n'abaturage baho abivuga ngo ibisasu byaraswaga byaguye mu bice bya Kidodi, Kasari, Kagando no mu nkengero za Kirumba ya Bambo, aho hari ibirindiro bikomeye bya Wazalendo ndetse na FDLR ababicanyi. Guhera mu saa 10 z'igitondo kuva kuri iyo tariki nyine nibwo hatangiye kumvikana icyitwa makompora kabisa. Ibisasu bya rutura ngo nibwo byatangiye kuraswa bivuye ahitwa Kahunga, umudugudu uri hafi ibirometero 15 uvuye mu mujyi rwagati wa Kiwanja. Yego muri ibyo bikorwa bya gisirikare rero amajwi y'ibiturika yumvikanaga cyane muri ako gace ka parike ya Virunga, bigatera ko ibikorwa by'ubuhinzi bihagarara. Abahinzi benshi bo muri ibi bice rwose ngo bahisemo kuguma hafi y'imiryango yabo kubera impungenge z'umutekano. Ntabwo ugeze bajya guhinga ngo barebe ikizababesha hejo kubera impungenge z'umutekano, nk'uko umwe mu batuye Tongo yabidutangarije. Nibyo ngibyo aha ni muri teritwari ya Rucuru. Indi nkuru iri kuvugwa ntaramenya neza ngo byagenze bite, nuko ngo yamaze gupfa rwose uyu General Rukumeta yapfiriye mu Burundi. Ngo yarashwe mu mirwano yabereye i Kageregere hashize ibyumweru 4. Yapfiriye mu bitaro byo mu Burundi, ngazashyingurwa Uvira ku wa 2. Rukemata? Yego. Urumva harya uramuzi Rukemata? Muzi cyane Rukemata. Ni bwoko cy'ingu Umuzalendo? Rukemata ni Umuzalendo. Noneho rero indi nkuru iri kuvugwa iraturuka Kisangani. Urumva ngo kubera ikibazo gikomeye cy'umutekano muke Kisangani, abaturage bahisemo kwihanira mu gihe cy'amasaha 48 gusa. Abasore 3 bakekwaho ubujura ngo barishwe banatwikwa mu mihana ya Makiso ndetse na Mangobo. Urumva kuwa mbere nibwo ibi bintu byabaye. Yego. Urumva uwa mbere yishwe mu gitondo cyo kwa 5 deja tariki 14 Kamena mu mudugudu wa Matete muri komine ya Mangobo. Polisi yagerageje rero ngo gutabara, ariko isanga umurambo w'uwo musore uri mu muriro mwinshi. Umurambo rero nyuma waje gutwarwa n'ubuyobozi bw'iyo komine nyuma y'uko abashinzwe ubutabera bahageze bagakora raporo ku isaha ya 2:30 z'igitondo z'ijoro murambo barera y'uwo munsi. Undi musore yishwe muri komine ya Makiso imbere y'ishuri rya Nepoko. Uwo nawe yashinjwaga kwiba telefone. Mu kanya hako guhumbya yakubiswe kugeza apfuye, hanyuma umurambo we ushyirwa mu muriro mwinshi. Polisi yagerageje gutabara ikoresheje ibyuka biryana mu maso mu rwego rwo gutatanya abaturage bari bateraniye aho ngaho. Mu gitondo cyo kwa 6 naho ibintu byakomeje uko nguko. Undi musore nawe wundi ushinjwa ubujura yishwe mu gace ka Block Cabine mu mudugudu wa Lumbulumbu. Bivugwa na hani wikisanganye naho. Bivugwa ko abasore bagera ku 9 bamaze kwicwa bazira ubujura mu gihe cy'iminsi 12 gusa mu duce twa Makiso, Mangobo ndetse na Kabondo. Umuyobozi mushya wa polisi wageze Kisangani kuwa 4 yasezeranyije ko agiye guhindura copo akarere k'amahoro. Ariko kandi mu gihe cy'iyo mvugo inzu nyinshi zakomeje kwibasirwa n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro muri komine ya Kisangani. Rumva ahazwi ku muhanda wa Lowau kuri wa 6 tariki 14 Gicurasi 14 Kamena 2025. Yitwa Apotre Botwanyirike mu gihugu cy'u Burundi. Tunanyarukira hanze ya Afrika. Apotre Mbayahaga yasabye rero abarundi guteranya cyangwa bagakomaza bakagurira igisirikare cy'u Burundi FDNB Sukhoi 57. Uyu Apotre Isidore Mbayahaga asigaye ari kwibere rya leta y'u Burundi. Yasabye rero abaturage b'iki gihugu guteranya bakagurira igisirikare cy'u Burundi FDNB indege y'intambara ya Sukhoi 57. Uyu muvugabutumwa yabigarutseho rero mu kiganiro cyo kugirana n'umwe mu miyoboro ya YouTube ikorera hariya mu Burundi. Muri iki kiganiro yabajijwe kuba mu minsi ya vuba umutwe wa M23 muri Repubulika Demokarasi ya Kongo waragabye ibitero, ngo wagaba ibitero ushobora kugaba ibitero ku Burundi ati bidatinze. Avuga ko rero ngo ntacyo uyu mutwe ngo ushobora gutwara iki gihugu. Yego.
uyu rero Mbayahaga yakomeje asaba rero abaturage b'u Burundi guha intwererano igisirikare cy'u Burundi FDNB kugura indege ya Sukhoi 57 cyangwa 27 57 57 Sukhoi Su 57 kabisa. Yego yabafasha rero guhangana n'umwanzi igihe cyose baba batewe. Buriya rero u Burundi twese ngo tugiye hamwe buriya ngo buri rugo rukajya rutanga byibuze amafaranga y'amarundi 10,000 cyangwa 20,000 by'amarundi, ati twatwerera igisirikare cyacu kikaba cyaguriza indege z'intambara za Sukhoi 57 zizajya zicunga imbibi zacu, ubwo ni umupaka. Yego indege rero hano rwose ari kumpamagara niba ari drone. Okay, ndaje komeye cyane rero. Kugeza ubu ngubu nta gihugu na kimwe kitari Uburusiya ku isi gitunze izi ndege, nubwo ibihugu nk'Ubuhinde, Algeria bivugwa mu bifite gahunda yo kugura izi ndege. Bivugwa ko rero igiciro cyazo kiri hagati y'amadolari miliyoni 8 izi ndege bazazifashisha mu biki? 110. Magingo yanga nyine izi ndege ngo bazazifasha kurinda imipaka no kurinda M23 kugira ngo itinjira mu Burundi. Yego uyu Mbayahaga kandi yagize ati ndi gutekereza ko Burundi bwagura izi ndege mu gihe nyine iki gihugu gisanzwe kitari gitunze zino ndege kugira ngo babashe kujya bahangana n'umwanzi igihe cyose. Okay, noneho rero tunyarukire muri Iran. Bimeze biteye mu gihugu cya Iran? Ibintu ko byakomeye ngo Iran yarashe kuri Israel imvura ya za misile zirasa kure. Yego magingo yanga byaba rero mu ijoro ryakeye aho barashe misile nyundi nyinshi kuri Israel mu rwego rwo kwihimura ku bitero karahabutaka iki gihugu cyayigabyeho mu rukerera rw'ejo ku wa gatanu. Ibi bitero bya Israel byashingwe bikomeye cyane kuko usibye gusenya ibikorwa remezo byayo yifashishaga mu gutunganya intwaro kirimbuzi, byaniciwemo abenshi mu bari abayobozi b'igisirikare cyayo ndetse n'abahanga benshi muri siyanse. Ambasaderi rero ya Irani mu muryango w'abibumbye yatangaje ko abantu 78 aribo bishwe, ababarirwa muri 320 barakomereka. Mu kwihimura rero ku mugoroba, Irani yarashe misile nyinshi ziraswa na ballistic missile mu bice bitandukanye bya Israel. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga ibisasu byinshi bya Irani. Urumva biraswa cyane. Ibi bisasu rero byarashwe mu byiciro bitandukanye, biza no gukurikira n'ibindi bitero bya drone z'ubwiyahuzi Irani yagabye kuri Israel. Rero magingo yangaya kugeza ubu ngubu biragoye kumenya cyane ibijyanye n'ibi bitero bya Irani uko bingana, kuko byari ibitero biri kunyanyagira nk'imvura. Biragoye kumenya ibyo ari byo. Cyakora amakuru y'ibanze arerekana ko abanya-Israel 40 barimo 2 bakomeretse, ngo bari no kwitabwaho n'abaganga nyuma rero yo gukomeretswa n'ibi bitero bikomeye cyane. Ariko si ibyo gusa, kuko magingo yangaya Israel nayo yasa nk'iyihimura. Habayeho kwihimura gukomeye cyane. Abayobozi mu gisirikare cya Israel bakaba 20 nibo amakuru avuga ko rwose Israel yice mu bitero yagabye kuri kiriya gihugu. Gusa byabaye kuwa gatanu. Ibi ngibi ni ibitero Israel yagabye ikoresheje indege z'intambara zibarirwa muri 200 zirimo izigezweho zo mu bwoko bwa F-35. Kuri ubu rero Iran yemeza ko byibura 3 ba mbere mu bari bakuriye igisirikare cyayo biciwe muri biriya bitero kabisa, bamaze kwasiga ubuzima. Ambasaderi w'iki gihugu mu muryango w'abibumbye kuwa gatanu yatangaje ko abantu 78 aribo biciwe muri biriya bitero Israel ivuga ko yakoze igamije gusenya ahatunganyirizwa intwaro kirimbuzi muri Irani, mu gihe ababarirwa muri 320 bakomerekejwe nabyo. Bwana Nsanzimfura, tugara ku musozo, ndagira ngo nkumenyire ko mu bishwe usibye kuba harimo abasirikare bakomeye, hanarimo abahanga benshi muri siyansi ndetse n'abanyapolitike cyane. Yego, aba barimo Major General Mohammad Bagheri, wari umugaba w'ingabo za Irani zirwanira ku butaka, akanaba uwa kabiri ufite ijambo rikomeye mu gisirikare cya kiriya gihugu nyuma ya Ayatollah Ali Khamenei usanzwe ari umuyobozi w'ikirenga wa Irani. Hari n'uwitwa rero Bagheri. Yego, kuwa gatanu nawe yahise
asimburwa na Major General Abdurrahman Musavi. yego. Abandi rero ni General Hossein Salami, wari umuyobozi w'ishami ry'igisirikare cya Iran kizwi nka ni Islamic Revolutionary Guard Corps, mu busanzwe rifatwa nk'igisirikare cy'ibanze cya kiriya gihugu. Uyu yasimbuwe na Generali Muhammad Pakpur. Yego. Rero uwa gatatu wa Israeli uwo Israeli yivuganye ni Generali Gromani Rashidi, wari umugaba w'ikirenga wungirije w'ingabo za Iran, witwa ngo ni Gromani Rashid. Yego. Hari kandi n'uwitwa General Amir al-Hajizden, yego, wari ukuriye ishami ry'ingabo za Iran zirwanira mu kirere, ndetse n'uwitwa Goraman Rashidi. Goramari kabisa, uyu wari umuyobozi w'icyicaro gikuru cy'ingabo za Iran cya Katam al-Anbiya, yego, cyahurizwagamo ibikorwa by'ingabo za kiriya gihugu. Usibye rero bariya abajenerali Iran yanapfushije uwitwa Al-Samkahan. Uyu rero yari umunyapolitike umwizerwa cyane wa Ayatollah Khamenei. Yego. Akaba kandi ari nawe wari uyoboye ibiganiro byerekeye guhagarika gukora intwaro kirimbuzi Iran yari imaze iminsi igirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma mu bahanga rero harimo Fereydon Abbas, wabaye umuyobozi w'ikigo cya Iran gishinzwe ingufu kirimbuzi hagati ya 2011 ndetse na 2013, mbere yo kuba umudepite hagati ya 2020 na 2024. Yego. Abandi rero harimo Mohamed Mehdi Tehranchi, wari umuyobozi wa kaminuza ya Azadi Tehran, n'uwitwa Abdulhamidu Bonmashur, ngo yitwa ngo ni Abdulhamid Minushehr. Uyu wari ukuriye nka data kwihagatu mwita Minushehr. Yego. Uyu nguyu ngo ni Minushehr. Yego. Abdurrahman Minushehr. Yego. Uyu wari ukuriye ibijyanye no gukora intwaro kirimbuzi muri kaminuza ya Shahil Beheshti. Ahmad Raza Zorfagari wigishaga ibijyanye no gukora intwaro kirimbuzi muri kaminuza, ndetse na Amir Hossein Feki nawe wakoraga imirimo nk'iyo muri iriya kaminuza. Amazina y'aba bantu nyaboneka bisa bajya batugurira akafanta cyane, twinjire tugasoma kugira ngo aya mazina yakumaramo umwuka cyane. Ubwo rero abakeneye ko tukomeza kubakurikiranira ibijyanye n'amakuru yo kuvugwa mu gihugu cya Iran ndetse na Israel, iyi ntambara ya Iran na Israel turaza gutegura momo cyane. Reka ngushimire cyane Bwana Nsanzimfura Jarimura. Akoze cyane Bwana Fogikaye Nomura. Dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru n'ibiganiro byo kuri uyu muyoboro nakagaruka.